Bordo atom han closet ke pachon pia puthak Karbi Anglong hampang asong atom ning kang samse kachepaklang. Bokajana long ta Children Park ing Puda Prangpo. Dilaya klamalong ingdeng cricket hong Karbi ningkan kimi katalon Japan kachisik. Kardom pini Adap Abirta ke thanabang phinili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Arjiding klepen Karbi arad atum ke hangbom article 244A pachun chiaprang boro atum aphan closet ke pachun pidat ke kopia thelo pusi pini pherang ke amai kang niahot hampang asong sarkar aphan karju pado. Kidobom Karbi Anglong Autonomous Council Kachariatum Indian Constitutional long ketok dak 6 schedule aja kongpen Chepang bolap asonsi ajirding kluipen article 244A kachasong ke hangpen kilong ledat ke council Kachariatum aning ke hang binong kalidera podlo bonta bordo atum malom sobet apor kachasong pen kichunang thek nangke klangke mang hume me binong Karbi atum kopia potsi article 244A chuncherek lake eme thangang bong charjume melo Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang prekjam rat amai pi kapadohut lam kijaiwer ni CEM dotik ke Karbi Anglong ke do bordo tumpaphan STH papilong lepusi pherangke thengnotami ningjeverlo bonda non kebangji inkoira troxi arni pen ke sarkar pen bordo tum kachetok alam don isi pen isi pachun ponsi Karbi Anglong arlo ke do bordo tumaphan scheduled tribe hills pipon popusi Par Tragalong Vaidakpen Toktando. Lasai komentu neta CEM dotik ke Karbi Anglong arlo ke do bordo tumaphan ke STH pilong lepura Vaidakpen state sarkar pen lamboy chipi serak hainangji pusi KSAMI pu simian rongphar pherang ke amayalong ningje. Regarding the granting of STH to the Borough Holiday in Karbi Anglong. So now we wanted to on behalf of all the organizations present here, including the KSA, HSDC, PQYA, UK, AWA, Karbi Women Judges Forum. Together, we wanted to appeal the competent authority that they have to come forward and oppose this very act that is implementing clause 8 of the PLT Accord in order to grant STH to the Borough Holiday. I cannot say exactly what is going to happen, but since this act is very communal in color, communal type, so therefore the government should not intend it to implement because the people of Karbi Anglong will not be happy. Halapu MP Horen Singh besitame prekjam amayalong kaningje atengke BJP sarkar ke dobo mahutsi Karbi Anglong aphan hemprek pachun pibek bopu ningje verlo tangte non bordo atum clause 8 kilong ahut kopia potsi dodun joylo ahut isi Jayanta Rongpi MP anghoi kang nibo mahut jongsi clause 8 khangdun unthe pulote kedobom MP Horen Singh beta kosonsi kyun edet popusi KSA bidisar lai chaning neng sitame pherangke amailong karju pado CAB ke 6 schedule area phalke dake hore nitum karju kang tung abang kelang itu along meeting da CAA jong si na hok ang tanmen bang daruri pulo tekke khang je mechanism bang kopilo halaba ke CAA aphan aku asam sor bang ke CAA pen effect de ji po join pen latuma phan bang clause 6 ki pachun ji pulo clause 6 pachun ji po ko ningi thulo jong si clause 6 ki pachun lo pulo tangte dak adhe ka dofa bang ke ituma phan akhoti da dukhu Dipupen Rochan Hanse Karbi Anglong live Nong ingkoy raket Bokajan MSC constituency angkang Dhansari alangroy akung along kedamtang suri hini rakrenar kep aningkan arkoy ni phai krenar kep arni Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation Asaikam Bangso Children Park Kimrang Ponlo Lasso Children Park ke dopen Bokajan Municipal Board aphan masabet sita miduwang po lapen radatum ta tebok het isi kijui ke langadim dopo pusi radatum ning ceparong pon rinti Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live
Dilai jutang kang thora mai pen patir pisi lang dilai aklamalong ingdeng cricket thom karbi ningkan kimi katalon ponjia phan chisik chedang pon. Labangso ningkan kimi katalon ponji phan pini KJKA mai phuke haiti mongke japon amaya long KJCA bidisar lapen KAC speaker longki timung KJKC konchunbang harsingkramsa atum chetongdonsi non nangkele ji ningkan kimi katalon lapen klongklo athekar kiti asai ke paman ponji phan do desang sepinsi sikdang ponbomlo. Labangso amaya long alira lon nangki pidun horjia phansi kachepatir pi atumpen kachuningri padopon. News Desk Report Karbiang Long Live. Golden Girl Puja Basomatari amithang ahem langhinalong nang kechelep ahot chengmori pongsi kitipensi kang thumkarnipon. Non hejong Guwahati rong supialong kapaduk Khelo India long Assam pen kicheng siang deng seranong e kilongdun abang phi International Judo Pathubang Golden Girl Puja Basomatari pinya hem langhinalong nang chilelo. Puja Basomatari ahem kachelehut ongdung hamphang asong atum Puja Basomatari aphan kang hon lapen manpeng piponsi langhina tawara long karne kang thum padulo. Langhin Sports Association patirpi ponsi langhin goroi mari pathua klamalong karne kang thumate karchomai kibiahut Puja Basomatari mithanga jutang jubat pindeng sumpot chingthangsi bagurumba bordoalun kekan kilundun. Puja Basomatari mithang hem nangka chilipen ningkarong GPC kadokawe arada tumaphan kardom pa jersey kaning JK langhin mate karbiang longalong nonanta kapathua bangphu abang phiatum aphan atowar kachilong dun ki joy ki avelang sidame lasoang bong kabor I lapen ningka chethedo pulote highway ji kebang jiarni ansose chepaduk pon bomji pusi Puja Basomatari ningje फील हो रहा है आज यहाँ कार्बियालों पे अभी वेलकम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग का मेरा खुद का जगह है ये, फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत सपोर्ट करता है मेरा कार्बियालों का, फिर असम में बहुत सपोर्ट करता है, तो मैं उससे भी आगे खेल के और मेरा स्टेट और मेरा असम और इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग का कार्बियालों लंदन जो उसको और आगे बढ़ाए, फिर ऐसे ही सपोर्ट करते रहे सब लोग और हम लोग का प्लेयर्स वो अच्छे से खेले, अच्छे से प्रैक्टिस करें और कभी पीछे ना हटे कि गेम को चूज किया है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग का ये लंदन पे थोड़ा फैसिलिटी वो सब कम है, अभी घर से भी खेलता है यहाँ पे, पर मेहनत करने से कुछ सब कुछ होता है। News Desk Report Karbiang Long Live. Pini Adap Abirta ke lapon se kang tonik lo do me thak me kardom.